stradalih u ratovima 90-ih i NATO bombardovanju 99. zgroženi su činom skrnavljenja pomena njihovim najbližim, koji je juče, neposredno nakon što je postavljen, bačen u kontejner. Revolt i ogorčenje zbog ružnog čina, kog smo bili svedoci tokom jučerašnjeg dana, potresli su članove porodica koje su izgubile svoje najmilije u ratovima 90-ih i bombardovanju tokom 99. godine. Razlog zbog kog su želi da se obrate javnosti, kako kažu, bio još jedan dokaz nebrige onih od kojih su ipak očekivali neku vrstu razumevanja. Ja se pitam, ne bih voljela da upoznam tu osobu koja je bacila, ali kako se osjećala u trenutku kada je njihove slike bacala u kontejner? Ja sam po svog brata otišla, donela ga, sahranila i vrlo mi je teško da imam priliku da mu vadim slike iz kontejnera. Ovo je vrlo ružno. Jedna veličina kao što je predsjednik Vučić, predsjednik Nikolić, odaju poštu, odlaze, klanjaju se senima mrtvih, odaju poštovanje. Mi ovdje nismo imali priliku, ja da sad nikoga nisam prozivala, ali mi do sad nismo imali priliku da se neko iz opštine, osim gospodina Bulajića, pojavi. Sada smo bili tu na nekoliko koraka. Mogao i predsjednik i drugi koji tu rade. Mogli su kao ljudi sići da nam pruže podršku i da prisustvuju komemoraciji. Niko im ništa ne bi rekao, nama bi to značilo mnogo. I sestra vojnika koji svoj život tragično završio u ratu 1991. godine, Jelena Karanović, kaže da je teška muka svakoga dana se suočavati sa nemirom, koje stvara neostvarena želja oca koji nije za života dočekao da sinu položi cveće na spomen ploču. Nikada nikoga politički prozivali nismo, ali posle toliko godina borbe i želje da uradimo što su svi u Srbiji uradili, znači došlo je do pusanja granica. Ovo više ne može da ostane ovako. Znači ne može. Uraditi se nešto mora. Da li se doći do centralne vlasti, ne znam, jednostavno ne znam kako dozvati, bez obzira ko je na čelu naše opštine. Znači uvijek smo nalazili na zid i na nerazumevanje. Ne radi se o politici, o stranci. Radi se o osjećanju ljudi. Ono malo ljudskosti koje bi trebalo još da nam je ostalo. Ali te ljudskosti izgleda u Kikindi više nema. Znači, ovo je kraj, ovo je vrh. Ovo više ne znam. Ne znam. Ožalošćeni njihovi prijatelji su se nadali da će neko iz lokalne samouprave da odreaguje. Niko se nije pojavio, niti je smatrao da bi trebalo nešto reći. Iako smo pokušali da saznamo po čijoj su direktivi uklonjeni plakat sa slikama poginulih i cveće, predsjednica Skupštine grada, članovi gradskog veća i načelnik gradske uprave su nam rekli da ne znaju. U gotovo svim mestima u kojima je bilo žrtava ratova i NATO bombardovanja postoje spomenici. Postavlja se pitanje da li je i kod nadležnih nakon svega spreman da osudi čin koji se desi u mestu koje nedavno nosi status grada.